Om Swastiastu. Inggih Ratu Idedani sarang sami sanidahat kusumayang titiang. Reng rahinani sane mangkin. Muali kecunduk sarang titiang Luh Widiasih saking desa Bebitin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali. Jagi ngaturang gegitayan silih sinunggil nyanyi inggih punika pupuh ginade inggih rahajeng miar seyang. Dados manusa utama inggih idedane sarang sami sane subagya. Ring rahinane sane becik puniki titiang jagi mata tegar indek sudarman irage sane utama. Selag ngacap reng hyang widi ring kuwentenan irage dados jatme iriki reng jagate mangde sampunang lali ngacep sesuhunan pemekasnya ring ide sang yang paramekawi. Nuna sepanu gerahan ide ring sajeroning margiang swadharma puniki mangde side ledang ide serta tengicenin penugrahan. Mangdane darahayu mangdene irage sarang sami side nemu sane mewaste kerahayuan pekaryane kesalagang lianan ring punike irage mangde setate eling ring swadharman inggih punika mekarya patut selegang mangde side nyambung urip ngantos riwekas. Mangde sami namuneke rahajengan
Dumogi je iraga sarang sami sida nemu sande mewaste kerahajengan utawi kebajikan. Inggih ratu idedani sarang sami sane dahat kusemayang titiang wandah kadi asa punika indik pupogi nade sane prasida aturang titiang ring rahinana mangkin. Nanging surung nyane titiang ngayang puniki wantah pikaryan titiang utawi pekaryan titiang sinampura yening wenten keiwangan. Inggih lugrayang titiang antuk ngaturang paramesanti. Om Santi 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 Om. Inggih suksema.